Dobri ste sa Emirom Kusturicom, sa Miloradom Dodikom, premda nekad niste sa Dodikom bili dobri, dakle povijest vašeg odnosa je, dok je on bio u opoziciji, bili ste žestoki protivnici. Ne, dok je bio na vlasti. Tek kad je došao na vlast, u stvari. I kad smo bili, kad je bio na vlasti i kad je bio u opoziciji, svađali smo se. U stvari, on je mene napao. Ali onda sam ja njemu odgovorio istom mjerom. Tako kao što kažete, malo glagoljivo i ubjedljivo. I onda je to trajao, taj sukob, i onda smo se našli negdje u Beogradu, neko nas je sastavio. I ja sam u jednom trenutku pomislio šta sad tu da se objašnjavamo šta je bilo, ko je koga prvi napao, ko je kriv. Jednostavno smo prosili jedan drugome i shvatili da je to jako važno. I za mene i za njega. I poslije sam ja krstio unučiće. Nismo baš neki intenzivni drugari. On radi svoj posao, ja radim svoj posao. On obavlja vrlo kompleksnu funkciju. U jednom trenutku je bio ličnost koje zavisi opstanak Srba u Bosni. Danas je to sasvim drugačije, od njega sad zavisi napredak Srba u Bosni, što je mnogo komplikovanije. I tako je. Kako gledate na njegovu čestu neodmjerenost u javnim nastupima? Koliko je ona u stvari štetna za neki zajednički suživot u Bosni i Hercegovini? Kada nekog pošalje na jedno mjesto... Nisam ja takav sad najpametniji čovjek na svijetu koji sad možda gleda na ovo, na ono i sudi u svemu. Ja sam vrlo često kao neki dječak koji ima 4 godine. Pa mu ja kažem, ba što si ti takav nemiran? On kaže, Vladiko, takav sam čovjek. I ja se sam razoružam. Šta ja mogu da kažem sad? Takav je čovjek.